Gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane ni inzira y'ubujurire idasanzwe kandi yihariye, yemerwa ku rubanza rwarangije izindi nzira zishoboka zisanzwe n'izidasanzwe. Birumvikana ko kugira ngo iyo nzira yemerwe hagomba kuba hari impamvu idasanzwe ituma iyo nzira ifungurwa, iyo itabonetse ntifungurwa. Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi. Muri iki kiganiro turabagezaho incamake y'imiburanishirize y'imanza zisabirwa gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane nk'uko bikubiye mu gatabo kanditswe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Aka gatabo gakubiyemo iby'ingenzi bigomba kwitabwaho mu gusaba ko imanza zisubirishwamo ku mpamvu z'akarengane, inzira ikurikizwa n'uko bene izo manza ziburanishwa. Mu iburanishwa ry'imanza zisubirishwamo ku mpamvu z'akarengane haboneka imbogamizi kuko amategeko agena imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano cyangwa imanza z'inshinjabyaha asanzweho adakemura ibibazo byose bishobora kuvuka mu miburanishirize y'izi manza. Ibi byatumye havuka ibibazo byinshi byibazwa n'ababuranyi, bigatuma Urukiko rw'Ikirenga rugenda rubitangaho umurongo, hagamijwe gutanga umucyo no gusobanura uko ingingo iyi n'iyi y'itegeko iba igomba kumvikana mu rwego rw'imiburanishirize iboneye. Nk'uko byasobanuwe muri ako gatabo, hari imirongo yagiye ifatwa ariko ntibyabujije ko mu manza zitandukanye ibyo bibazo bikomeza kugenda bigaruka. Ahanini bigaterwa no kuba ababuranyi baba batazi imirongo yafashwe n'Urukiko rw'Ikirenga ku kibazo gisa nk'icyo bafite. Nk'uko akomeza bisobanura, yasanze ari byiza gutangaza iyo mirongo no gusobanura ibihe ikoreshwamo nk'uko biboneka muri aka gatabo. Nk'uko twabigarutseho haruguru, gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane ni inzira idasanzwe y'ubujurire yashyizwe mu mategeko y'u Rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 hagamijwe kurwanya akarengane gashobora kuboneka mu manza zaciwe ku rwego rwa nyuma. Iyi nzira idasanzwe u Rwanda rwahisemo iha urubuga Urukiko rw'Ikirenga rwo kugenzura, gukosora, kuboneza no guhuza imyumvire n'imicire y'imanza ku bibazo by'amategeko mu nkiko zose. Iyi nzira kandi ikoreshwa bisabwe n'umuburanyi iyo urubanza rwaciwe burundu, hanyuma akagaragaza nibura imwe mu mpamvu ziteganywa n'ingingo ya 55 y'itegeko nimero 30/2018 ryo kuwa 2 kwezi kwa gatandatu 2018 rigena ububasha bw'inkiko kandi atarirengagiza izindi nzira z'ubujurire zisanzwe n'izidasanzwe. Izo nzira ziteganywa n'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 28 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. No mu itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha cyangwa se bisabwe n'ubugenzuzi bukuru bw'inkiko ku karengane bwiboneye mu rubanza. Iyi nzira yabanje guteganywa mu itegeko ngenga nimero 3/2012 ryo kuwa 13 z'ukwa 6 2012. Iryo tegeko rigena imiterere, imikorere n'ububasha bw'Urukiko rw'Ikirenga yo mu 2012, ishyirwa mu bubasha bwihariye bw'Urukiko rw'Ikirenga rwonyine. Muri iryo tegeko kandi byari biteganyijwe ko umuburanyi wujuje ibisabwa yashoboraga kugeza ubusabe bwe ku rwego rw'umuvunyi, rwasanga yararenganye rugasaba Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga kubisuzuma, nawe akabisuzuma yifashishije raporo y'ubugenzuzi bukuru bw'inkiko, akemeza ko rwongera kuburanishwa cyangwa se ko nta karengane kaba karugaragaramo, rukarangiriraho. Mu ivugurura ry'amategeko ryo mu mwaka wa 2018, ububasha bwari bufitwe n'urwego rw'umuvunyi bwahawe ubuyobozi bw'inkiko zikuriye izaciye urubanza ruvugwamo akarengane, ariko urwego rw'umuvunyi rugumana ububasha bwo kuba bwabisaba Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga igihe umuburanyi arugaragarije ko na Perezida w'Urukiko yari yashyikirije ikibazo atamurenganuye, bityo ubusabe bwe bugakurikira inzira nk'iyari isanzwe. Icyakora ubusabe bwo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ku manza zaciwe n'Urukiko rw'Ubujurire
bwo gushyikirizwa perezida w'urukiko rw'ikirenga. Icyemezo afashe kikaba kidashobora kujyanwa mu rwego rw'umuvunyi. Aha twakwibutsa ko imanza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga zo zidashobora gusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Hano murareba ingingo ya 50 y'itegeko nimero 012/2018 ryo kuwa 4 z'ukwa 4 2018. Iryo tegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'ubutegetsi bw'ubucamanza. Yaba itegeko ngenga nimero ya 3/2012 ryo kuwa 13 z'ukwa 6 2012 rigena imiterere, imikorere n'ububasha bw'urukiko rw'ikirenga, yaba n'itegeko nimero 30/2018 ryo kuwa 2 z'ukwa 6 2018 rigena ububasha bw'inkiko. Nta na rimwe ryigeze rigaragaza mu buryo burambuye ibirebana n'imiburanishirize ya bene ibi birego. Byongeye, iyi nzira ntigaragara mu itegeko rirebana n'imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi, ndetse no mu itegeko nimero 27/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Reka turebere hamwe impamvu zishingirwaho mu gusuzuma iyakira ry'ibibazo bisaba gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane. Muri iki kiganiro kandi turasoma ibiteganywa n'ingingo ya 55 y'itegeko nimero 30/2018 ryo kuwa 2 z'ukwa 6 2018. Iryo tegeko rigena ububasha bw'inkiko, aho dusangamo ingingo 3 zishingirwaho mu gusuzuma iyakirwa ry'ibibazo bisaba gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Muri iki kiganiro kandi ntabwo turi buzisesengure imwe ku yindi, ahubwo tuzabikora mu kiganiro kizakurikiraho. Nk'uko byibukijwe haruguru, gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane ni inzira y'ubujurire idasanzwe kandi yihariye, yemerwa ku rubanza rwarangije izindi nzira zishoboka zisanzwe n'izidasanzwe. Birumvikana ko kugira ngo iyo nzira yemerwe hagomba kuba hari impamvu idasanzwe ituma iyo nzira ifungurwa. Iyo itabonetse ntifungurwa. Ku ngingo ya 55 y'itegeko nimero 30/2018, iryo tegeko rya tariki 2 z'ukwa 6 2018 rigena ububasha bw'inkiko, iteganya ibi bikurikira: urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma rushobora gusubirwamo ku mpamvu z'akarengane kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, iyo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa, ikimenyane cyangwa icyenewabo byagize ingaruka ku mikirize y'urubanza, bikaba bitarigeze bimenywa n'uwatsinzwe mu gihe cy'iburana. Impamvu ya kabiri, iyo mu icibwa ry'urubanza hirengagijwe amategeko cyangwa ibimenyetso bigaragarira buri wese. Impamvu ya gatatu, iyo urubanza rudashobora kurangizwa hakurikije imikirize yarwo. Icyakora umuburanyi wari ufite uburenganzira bwo kwiyambaza izindi nzira z'ubujurire zisanzwe n'izidasanzwe, ariko ntabikore mu gihe giteganyijwe n'ayo mategeko, ntiyemerewe gusaba ko urubanza yatsinzwe rusubirwamo mu mpamvu z'akarengane, keretse akarengane kabonywe n'ubugenzuzi bukuru bw'inkiko. Iyi ngingo igaragaza impamvu 3 zitabwaho kugira ngo iyi nzira yo gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane ishoboke. N'impamvu ni nazo zavugwaga mu itegeko ngenga nimero 03/2012 ryo kuwa 13 z'ukwa 6 2012 ryavuzwe haruguru, kandi ntizikomatanywa. Mu yandi magambo, impamvu imwe muri izi zivuzwe rihagije kugira ngo iyi nzira ifungurwe. Ese hari icyo mwatwunganiraho cyangwa mwadusabaho inama nyuma yo kumva iki kiganiro? Mwaduhamagara kuri telefone igendanwa 079 08 217. Niba kandi mukunze iki kiganiro, mwaduha comment, mugakora like na share na subscribe. Ibyiza biri imbere.